Iko hasil panen kami hari kini di belakang rumah saja ya, Bo. Jambu Jamaika. Kalau yang Nio boleh datang ke rumah kami, itu harganya cik 10.000 saja. Lah, dan sekolah datang kamari ya, kami tunggu. Oh itu beliau sastra, duer, tiger, amse, lima, enam, tucica, lapone, sebil-bil, selong, sebale, dua bale, tiga bale, kali 10.000, nih rasati 30.000, ini kami tuh nadonahan. Ada Bo, datang ke rumah kami kalau Nio Jambu Jamaika. Datang ya, cus.